bagay. Mungalpas tirara epin apa nagbirok pangkitanin ala tiro dandanin panang kaabatin. Yang apay tanaliday taabagam nalpay iti naamwam ti presyo iti bagay. Ni Uncle Berting ti payumisem na panpekit di nakiinumin ngem kunan na sumulitak nunex grabe. Sumarunua pa nagtatalon na efek sikap iti maton doble pa iti presyo ti abono. Awan pa'y kita ng regasyon de gasolina iti panuno ni Uncle Berting nang isaldan taltalon. Di na nisa ang masakan tati makelen iti pamilya tati baro nang ang basbasakit ng asawa. Nagregsak ti pakasan na balseritoy balseritang em nalakunan ay may sanga etarian. Basta ni Uncle Berting sala sumang peto ti malemen anya narigat di malarumang ayen. Adap ko ni Uncle Berting isabayan ang pagpagansen ala tiro madlaw lumakayen. At damay sa amalem nakita ni Uncle Berting nakatugaw agam kape nakamuleleng. Awanen iti matalon di na amin analakon awan peget ken kwanen mang taripaton. Napanagugot iti kamutin iti sumangpit si malibog at ni Uncle Berting. Dagiti anak na agrama na puko na nang daran na daan na panding misita. Dakkel nagbaliwang dagiti anak na iti kinagaget imalataken kwa na. At doktor ken abogada ni Uncle Berting anyang atang ubrana. Basta ni Uncle Berting